Dobar dan. Dobar dan. Da li ste vidjeli oglas u novine? Jeste? Mijenjate stan, je li tako? Da. A kakav stan imate? Pa, tamo piše 75 kvadrata. 70, to je dvosoban. Molim? To je za 2 sobe. Da, dvije sobe i jedna soba. Ja imam jedan stan, kakav vama treba? Pa To je što dva, vi nudite? vi dva manja tražite, je li tako? Da. Pa ja imam dva manja. A ovaj jedan manji je jednosoban, a drugi je jednosoban s 3 sobe. Jednosoban, 3 sobe. Ne shvatate. Jedan je jednosoban, a drugi je jednosoban, ali sa 3 sobe. Kako to? Pa je jednosoban stan sa 3 sobe. Vrlo zanimljivo. Zanimljivo. Pa to je jednosoban, ne shvatate drugarice. Jednosoban stan sa 3 sobe. Znači ima 3 sobe plus jednu sobu. To je 4 sobe. Da. I 3 WC-a. A gdje je to? U bloku 19. U bloku 19? Da. Eto, bravo. To je zanimljiva kombinacija. Što bi mi rekao, neki broj telefona na koji bi eventualno ja kada bude interesovao te 19 soba da ne bi vidjela. Pa vam kažem. Slušajte, da li vam valja taj stan? Ovo čovjek da zna, stavimo nešto valja kad nije vidio. Pa dobro, dođite da vidite onda. Ajde, reci gdje se dođe. Dođite u bloku 19 kod... Ajde, prijatno.